Kardom, ili runing tikathar, tini ada pabirta, ang tonten arju ponta. Bokajan AJYCP atumpen APDCL apothak dharna kangni. Piniada por bhai krehinia por malom bokajan meri hing asahem atheng no along ingsam jinpen AJYCP atumpen smart meter apothak dharna kangni pon. Lason si pini tarik kithom TTA chiklo bokajan AJYCP lapenke bang ingkoi thongkep susia muluk chingrum si pini tong sukot pen non malom chethang klub smart meter mati digital meter akeli bilabang ka OTTIA jok pini dharna ing nipon nangkok lopasi jitu phukon pen napachini do lapen anparta memorandum alo sitame SDO APDCL Bokajana redeng pajil pon Bokajan pen sarkuru be Karbi Anglong news আপোনালোকে যেটো প্ৰগ্ৰাম লৈছে ইয়াৰ বিষয়ে কি ক'ব না আজি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ দুৰ্নীতি বিৰোধী যুৱ শক্তি অসম সদৌ টাই হোম ছাত্ৰ সন্থা কাৰ্বি আংলং জিলা সমিতি আৰু স্থানীয় সংগ্ৰামী ৰাইজৰ জৰিয়তে আজি আমি অৱস্থান ধৰ্মঘটৰ জৰিয়তে আমি চৰকাৰখনক জনাব বিচাৰিছোঁ যে APDCLৰ জৰিয়তে এই বিজেপি চৰকাৰখনে যি স্মাৰ্ট মিটাৰ নামত যি খাটি খোৱা মানুহৰ যে হাঁচতীয়া ধন লুণ্ঠন কৰিছে এই লুণ্ঠন প্ৰক্ৰিয়া অতি শীঘ্ৰে বন্ধ কৰিব লাগে আৰু অতি শীঘ্ৰে স্মাৰ্ট মিটাৰ যি গ্ৰাহকৰ ঘৰত সংস্থাপিত কৰিছিলে সেই স্মাৰ্ট মিটাৰসমূহ অতি শীঘ্ৰে উঠাই নিবৰ বাবে আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু আমি চৰকাৰখনক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে যি পূৰ্বতে যি ডিজিটেল মিটাৰ আছিলে ডিজিটেল মিটাৰকে আকৌ সংস্থাপিত কৰিব লাগে কাৰণ চৰকাৰখনে আঁচনিৰ নামত যি শোষণ কৰি চাওঁ প্ৰক্ৰিয়া কেনে খাটি খোৱা দৰিদ্ৰৰ মানুহৰ যি হাঁচতীয়া ধন তেওঁলোকে কাঢ়ি নিব বিচাৰিছে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ লগতে অসমৰ শক্তিমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সেইকাৰণে পুনৰবাৰ এই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হওক আৰু লগতে শক্তিমন্ত্ৰীক আমি সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি জনাই দিব বিচাৰিছোঁ যে ৰাইজক শোষণ কৰা লুণ্ঠন কৰা বন্ধ কৰক আৰু আঁচনিৰ নামত কিন্তু শোষণ আৰু লুণ্ঠন কৰাটো যদি অনাগত দিনত চলাই নিয়ে এনেদৰে তেতিয়াহ'লে ৰাইজ কিন্তু ৰাজপথলৈ আকৌ ওলাই আহিবলৈ বাধ্য হ'ব Langpan pen kedam dai thorarang royalong bamboo bridge kehing no pen ajok student lapen ronga sora tumpen Richard tok biaphan kachening report GT ni 54 ni lakhain kora trok dwar bagri MSC constituency angka dai thoralang royalong lang parpan kedam along dai thoralang roy bamboo bridge kehing no ajok student public atum kisung kachetong na towar dolong kawi penta student atum lokachari kisung kachetong thetan khangjang lason siladak lang parpan ke damanathu dai thoralang royalong bamboo bridge ke hengno par pike jog student atum kisung kachetong thetan khangjang lasi local MSc unparta education in charge Richard tok biaphan kerap nang pitha pusi student rongara atum pen chuningri pedopon news text report Karbi Anglong news kapre tuar ke avelu mane nitum la kado kawe student la rong so kado kawe stame la mangso dilong si ni tum par po na ko mane ba do tu mane scooty do tum ke la mangso ache ka dilong si kado kawe tum stame par po na po student tum stame par po na ko ans na do chale hamle po la mangso tuar dam po na dulu la mangso dilong pe na kaching koi la milik tum stame mechanic ka si long okay camera si sarcha tong dia pan sing de ke luma la bangso adi long ni sen mane tuar ke dam ke bang si sak se pin la person adi long na pi na pon son tek possibility mane aku pon to dan di members na to dak la pa panaso pra lo sorol Than bangarani prek jam charlia hemalong katalong dona sonsi menhansi Memorial Senior Secondary School along ta than bangarani talondun Chiti ni 54 than bangarani chekso langso arong along menhansi Memorial
Senior Secondary School along sitami Mission Meet Aliralon pen talondun. Bangso than bangarani katalon along Fraser Smith mati Higher Secondary ang dengalong akimi mian kacha thabduna tuma phan sitami kangthum karnia jaimek pedopon. Teachers Day ahim sitami SMC Vice President Lapen Principal James Rongpia hinpensi ingthan pondo. Bangso ophi than bang doa na phanta archopon Lapen surihini ra inkora kithompen surihini ra inkora plia pharman Best Teacher anong isitami pipa jerpon bangso anong laki Jackson Hansi aphansi ingwai ponlo Lapen Principal ahin pensi bangso anong pipa jerponlo Lapen kopai kimi pen kachetongdun bangso school pen ke pastang student pining surihini rankor pli aningkan MBBS admission chepalong dun thekapot alangli phanchatami pohoi pakpen archopon Lapen bangso Teachers Day anparta Fraser Smith kilun kikan ning cheparong pensi bangso katalon pechon ponlo News Text Report Karbi Anglong News Dia Pikungri Waterfall Development Committee atumpen pater pi ponsi waterfall ke damatawar sand gravel ke thokpon Titi ni phai player ni lakhain kore thok dwar bagri MSC constituency under lokho timung sing nararong arayalong Dia Pikungri Waterfall Development Committee atumpen pater pi ponsi towar sand gravel ke thokasai kedengpo Labangso Waterfall aprangke lokho langso waterfall pusi amen irpon lo setame non ke puthot Mondera long pensi amen kachilong pontu lake Dia Pikungri Waterfall pusi amen irponlo lapenke Dia Pikungri Waterfall Development Committee pusi committee atum tame amen irponlo lapen labangso waterfall along 3 days ando sayang deng ke klempon labangke kedam kewang towarsi sen gravel ke thokasai kedengpon lapen labangso along nangkacharabdun lake sen gravel mohordar anondo teronsi JCB abangki ningki mepen aki joy pensi arni sia pharman nang cherabdun lapenke labang solo Daithor Police Station OC Rafsan Ahmed Satame diesel oil 50 liters an nang cherabdun lo lapen tractor humni nanga cherabdun lake Bormon lapen mintu lokhojana sorsi tractor ke nang cherabdun lo Lasilabangso waterfall non ke Dia Pikungri waterfall pusi amen pache thangpon verpo lapen signboard mate tarpang thekalong tame Dia Pikungri Waterfall Development Committee pusi tokpon pu pusi Waterfall Development Committee atumpen tame pathik pontang lo pusi pangdakpon nang se tono posa srani media phanta ni kardom tiniri lo la sinonil tum jasemet ke hadak langsung na phatha pha lam sin tum pini la dak baga na jo sitam meniri tum ali bunai nang ko lo yo pini an pen ni lo sitan ni thom ke hala ke hadak aja kar lo si la ali an thu kimang lo kan pini an pen ni lo asi na bangso adim nila jo niki lekbook lekbol antan tum senkreber pc non pining pini an ke chilang memu chalo la po aphi an ke harong an ke he non la pukdam ji bang dola sitamina jo non abotor ta asao eri ki compare jok homai ki compare jok ni tum non por bang inton kok bo pini bang ke mo arni ka pre pesi aku pa pleng thu po son si ni tum rat pen sing wai lo Tangte labang sulong nang tum nang mitang kita tentong la so asai la aligi thok pen ini bang ke nang tum mitang si klem mamante mani kerap nang pajur tu na somdo bang so ke ni tum pen kali la bang so bang ke el department mantela ke thege dia tum la thigedar ke the nya nya tum a ha tum si nang rab dun la JCB punon tractor punon la hai gene businessman atum si kisuma tu nang claim dun lo na pe hala JCB bang ke la ke ha teron sa ho pe si nang rab dun lo Tangte labang su langsung nalong nang litum mentu pen si labang su alangsu na men ki oji la pen kang fuji labang su alambang nang litum chingwai panuma labang so lam bang sing wai pon lo si tame ni tum tangka poisa alam wang ji pot ni tum mo kidwang ya hombar morbar ni milam milam si ni tum tang cheng thupo la so kam bang ke he non la dak intu pelang pusita me pinan monit ke bang nang litum thedun long lo la bang ke ake mane ani si siang bang ta bang pharo si bang pharo ni lan an si ke ba
pela non kan barika polo mon ning kreng ka aruso se wang la ning kreng chuningan ning kreng lo lipun te chuningan ning kreng bang te la gari ki the bat te hisam un edalo gari so la pen gari ki the anta porjonto anta wang ani sisita suri ni armu an do buda pum sa hala so por bang te tala non barika lo la si an chileng doi de da munit to labang so langsung kang bu long la adim thanji makon la sido labang so langsung la asa langsung ke la aprang ke lokho langso pusi ni tu ki ir he lokho langso sini tu ki ir lo si palong thoma langsung do palong thoma langsung do sitame non bang ke jo la kisumana tum mundir dam pen ba la kar clip he yo kichi pam phu kuru potum than lo asi dia pikung ri pusi non ke la nang kok po hadaga bang ke lokho so pu bang ke ir lo le dat po lokho lang so bang ke ir no dat po asi non ga dia pikung ri pusi ni tum ir nang po mo homba kal te mor bar ni pang ke arong ke la da arong binong ke nang li tumarang binong la ke timung sing na ro bajong kro la do ro parong ni do ni to lokho timung sing na rong pet lokho bajong kro ni tum parong ni ra do badak langsung na long kedam dei pang da pen kon dak hilo la na ini tu do prong pen adim ben ke 3 kilometer ando yi ha langsung angke ba 2 kilometer ke do yi la arga do po dak ta